Arnaudija u Banja Luci izgrađena je 1595. godine u zlatno doba osmanskog graditeljstva. Njen graditelj bio je Hasan Defterdar, ministar financija bosanskog ejaleta. Ime Arnaudija dobila je zbog činjenice da je Hasan bio porijeklom iz Albanije. Tokom Drugog svjetskog rata Arnaudija je bila mjesto potpisivanja rezolucije za zaštitu Srba i drugih. Rušenje Arnaudije bilo je dio poduhvata rušenja džamija koji je provodilo tadašnje vojno i političko rukovodstvo Republike Srpske. Obnova džamije počela je 2017. godine. Zanimljivo je da su prilikom otkopavanja temelja pronađeni drveni čipovi koji su je vjekovima štitili od zemljotresa. Prilikom obnove svaki originalni kamen koji se mogao iskoristiti vraćen je na svoje mjesto. Tako je jedna od najljepših bosanskih džamija ponovo rođena, a njena nestvarna ljepota opet će krasiti grad na Vrbasu.